Ababuhlungu emavi lakhulunywa nguJesu ngesikhathi Judas Iscariot sekamgezile tinyawo, sekatholile kudla, aphatha sikhwama athola imali ngenxa yaJesu. Kepha wathi sekagezwe tinyawo, waphuma wayothengisa ngaye lo muntu lomnika kuphila. Jesu washo lamaviki labuhlungu wathi lowo lodla sinkwa sami sengigucukele, waphambana nami. Ngathi bekungete kwabalelwa kuwe kuthi nawe uNkulunkulu makakubuka kuthi uyathi lo muntu lengimsite kangaka nalengimsita kangaka sewungigucukele, waphambana nami. Sewuthatha letipho lengumpha tona ayodlala ngato, angasangikhumbuli mine. uNkulunkulu akubusise usatihlela kahle naJesu wakho. Ngicela kufunza sihlephulelane sinkwa selisuku sakavuka uhle. Encwadini yamakhosi 2 sahluko 5 livesi laka 27. Bulephelo banamani sebutawunamathela kuwe kanye nasetitukulwaneni takho siphelane. Wathi Gehazi nakaphuma esuka embi kwa-Elisha, wabe asanebulephelo asamhlophe njengangcocwane. Waze walahlekelwa lithuba Gehazi lekuthi angafakazela nebantfu ngetintfo latibone tenteka. Gehazi wambona Namani aphila eluchokweni lanalo. Kepha lobo bufakazi wathi cishe labona ngesikhathi sekenta butsotsi, agijima ayawuthatha umnikelo lebewuncandwe ngu-Elisha. Yini Elisha ancanzela umnikelo? Hhayi ngoba bekangawufuni, kepha ngule nhloso, ngule njongo bekanayo Namani makanikela. Namani bekabhadala, kanzi kunikela kuvumelekile, hhayi kubhadala tintfo taNkulunkulu tamahala. Lo Gehazi-ke ngazuthi weva ngazuthi akusale kubhadalwa lapha kuye, ngoba phela nguye lo wamikisa ligama kuNamani athunywa ngu-Elisha. Uva ngazuthi nguye lo deserva lofanele kuthatha lo mnikelo. Kanzi-ke lokhu buhlungu, akathathanga umnikelo kuphela, wathatha neluchoko lebelukuNamani. Eyi sihlobo sami, uticaphele, ungathathi tintfo tebantfu, ngoba uthatha netintfo lebetibahlupha. Caphela ngetintfo lotitsatsa kubantfu, caphela injongo yakho. Namani ngathi Gehazi inkinga yakhe waba nekutiphakamisa, waba nepride. Caphela injongo yakho. Yemukela tintfo labakuphaka kubantfu, kepha caphela ingabikho ipride enhlitweni yakho. Ibuhlungu-ke indzaba yaGehazi ngoba kwakhulunywa livi kuye, kepha loku lokwakhulunywa kuye kuthi luchoko ngeke luphele kuye, kwase kufika ngisho etitukulwaneni takhe. Tintfo letikhulunyiwe ngiyacabanga kusho ukuthi kungenteka kukhulunywe tintfo le emuva, kepha kumbe tigcina tifika kuwe. Kepha ngicela mawukholwa njenga-Abraham ube nesibinzi, ngoba sibusiso lesakhulunywa ku-Abraham ngenxa yekukholwa kwakhe. Kusho ukuthi nawe leso sibusiso sifika kuwe, noma bewungekho masikhulunywa, kepha lokuthi sakhulunywa ku-Abraham nesitukulwane sakhe sibusisekile, nawe ubalelwe lapho esibusisweni, hhayi esicalekisweni. Amen.